अरे भैया तो हमने सब्जी काट कर दिया। वहाँ आ जाओ। लो भैया, अगर लगवाना है तो अभी लगवा लो, अगर नहीं तो हम वहाँ आएंगे। मैं तो 12 बजे जाती हूँ बाहर। Welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good. Terima kasih. Karena sudah pernah Pak Academy. Dan shit kasih channel. Oh my hair is so good. Shit kasih channel. Dan idan plan bangin led. Sempat man led swimming pool. Dan mentang nang ya jing tip pakata ka ka bangin mood ban led sempat ka dei chipo put. Just imagine ngaling ada tang 5'4", tang sun put 4 inch. Just imagine she put on ni kalau ajrong baham tentang ni pet sibit mak no kalong dia mentang buat bebek ni keparlok dia haswa kata ada sum shwa dia kalau ada pack iki dress lu bang hong sibit dia ada sum shwa tentang kata parlok. Bye bye sampai punya dah dekat lambat nak kan video. I hope punya enjoy ni video ni pet sibit no kalong mah. Bye. 2 hours later. Dia mentang ada sum clear ru namar bang kuat reban benci clear syatip tengah ada sum ke clear tem ngalai makeup nak kendian namar bang ana benci re kat di area tengah nak benci re tem mentang ngalai makeup nak kendian dia usnyo an nampelat re ngan judok tu de bang ngalai makeup lah normal makeup nude makeup mah cleanser ada mentang tak tuno ngan tak re tak direct moisturizer tak moisturizer cuma kan ni rupai hak mana tentang dry skin belum moisturizer skin. Ano wala heavy makeup rumah. Tentang tak SPF. Tak ada muncul. Tentang banyak hair serum. Untuk apa jumpa doang untuk malah use kan review company Red Puff shampoo ke hair mask sebagai serum pelambat don pas sudah masanya ke makeup anak tak air dengan tak air saat aku blush dan kan yang mbak dan makeup ini I'm gonna apply a little bit of eyeshadow. No, not much eyeshadow. This is not the way how to apply the eyeshadow, but still, I'm a makeup artist, but still, I'm applying in this way. Emang syukur kali mo yung dengan tadi nih. Not that bad, man. I love this pigment. I'm totally in love with it. Now I'm gonna bronze my face with this color. Oh no. I'm done with my makeup. This is my normal makeup. And I love to do this type of makeup. Normal. I'm gonna apply the eyeliner. Let me apply this. Not that bad. Oh, my liner is done. Mascara.
Makan tak foundation ni irit lah yuk. Tak direct baju orang hilang tu ba. Oh, salah itu. Tak direct baju orang hilang tu ba. Blush. Personal rubber band. Ada player bonus type yang ada player koyen dan backnya ada video. Busy. I think it is good. Tiap tangan ada season. I hope you follow juga ada. I think I will wear the glasses so that it will be more perfect look. Dia complete look jangan pen rapat ini back. Hang ni ada dia design bangan le swimming pool. Tapi apa bangan le orang trend mah. Tak tang le semua. Nak kena itu balok jangan tang le jangan. Jam tang la lek. Tangga ada nampak metro. Dia mentang nila mi nak buat metro station, dia nila like, nila exit, dia mentang ni hapan shim auto, kena mangin ko ya kajaka namar pakkan dang kham jengai kan dia, dia tahu kata nila like, ni pati bahaya kajaka. Guys, entah finally kejadian yang 3 bajengai. Ngila apoy mentah pet. Teng ngila apoy kedai ke MCD swimming pool. Saya ke bahap apa ada li dia mentangin let no and to kata I'm so tired. Now mentang ngila apoy hang ni. Ada change kat dress tu. To kata so this is my outfit. Ito swimming pool. So I'm so tired. Em tang la một ban sedang no, ban sempatแต่ตอตาชิดพามันตาละกันนุ่มไปเจียมตากันเรียวสเต็งกตารุดังใช้เป็ดแต่ตอตาตั้งกระดิบซุ้มเตนี่งาละเครียดทำตามันตาละจะ exchange เป็นสิ่งอะไรเช่ดูเตอันนี้ละเล็กพายapa itu metro station Gillies Park something dia mentang in bam saya ayu ya uti papri dia ada nangku dengan let thai no tok ta kamnya di jongto ini ada nampak metro tambangin tip kadang ni aku balik cakap jaksa ke jumi dia ban pet paham mentaya ke map lempung tate it will be so fun sampai lempung tate yang sayang bet jatuh kata dia mentangin lah jan boy dia kuma pilih ibu bandur cuma kalau long messy bang tom lele dia mentangin lah jan boy dia nak ingin change no dia after change no dia pasti ingin sa ship nak boy pergi metro dia kena ingin boy apa station ke jongi mentang ala change ke metro mentang ila let buan teli ke metro panggil ala let mentang buan teli ke metro de to ni apa metro station ru kidan women's only mentang ila dan hang ni oh my god lami kenyang ni dah abe ke metro dia mentang gila boy ngalak takli ha namar bam nia sempa menai de kalong kalaci de sempa mam yo arman ring video non soi namar pakim sha de video juga ulah ci kan tapi nya dah baci ong
ngahapan litsum yang mentah teman yang ada sum tentang hapan litsum yang that will be so hard for me namar ba ngasum kli tang laisin shita yo teman tang hapan sum hakasisi arsin te my have kan umsadu usnyo jonga tamba ngahap lipat ban len te to kata perlo ngasap ni pinay la po ya PG mo ngala po ya po hostel tang ada sum yang sa shigala na do kli ado gejat te mantang ngam tani e shuban bam te kajaru ngam te preyo anak e di la pen bu yang tam ngam babar to gejat ngala bam na uni puri ba IDD puri ban acar ngam bam uni अरे भैया तो हमने सब्जी काट कर दिया केस को खोलो हम वहाँ आ जाओ हम वहाँ आ जाओ अरे भैया हमने सब्जी काट कर दिया अब समझ लो सब्जी भी काट कर दिया और मैगी भी पूरा पैकेट हमने फाड़ कर दिया भैया झूठ मत बोलो भैया अगर लगवाना है तो अभी लगवा लो अगर नहीं तो हम वहाँ आएंगे झूठ मत बोलो हाँ? आप वहाँ आएंगे ini mimi kami era de ilakit Maggie san packet upadesh khasan kai bay dem tang hostel jim don gas ra ka ju apoy the light was gone and the light and the gas was gone dem hoy dem tam ni apun itu bhaiya ka way ka PG ka ba uno usong dem tang dan hangnya de dang shed Maggie dem ta shed uno Maggie then namanga pro haven't shed Maggie because as you all know but I love eating Maggie so that's why I know how to cook so I'm pergi pintam so bye pintam ng chef pada i mahara chef Maggie we are a midnight girl okay now it's already 12 we're a midnight girl we are making Maggie at 12 dem tang la dem dong ya lit bam no And tell him that he's helping us. this bhaiya is helping us carrying Maggie hot Maggie so bhaiya ji okay let's go girls ta la po yang po jakasa te unu Maggie gula I tam peni ki bet itu Maggie Now we have complete everything. Nila ada ban Maggie, nila ada kerja, tengok mau bantian naman ta, namar balak ashteng, tengok bantian no. Ito kita guys, bye bye. Good night, love you all. I hope you like the video kita.